turacamo hatanguye umunsi igihe muri sikuru yaheza munani abana barwaye ibitsina babaye hafi rero bwose buramuterako nkoresha nk'uburinzi ico ndabishima Imana ubu rero bari baretse kanitende muri iyo ndwara barafata atangura gufatwa mose asubira kugira kabiri n'uwagira gatatu burya rero n'ukuri Uwiteka arayibutsa ngo fata zamu profeti yaheza ndazibandika maze kuzibandika ubushuhe bwahera mu nda bushika ku mutwe ugatika Imana uremeye ko ninjira ibitaro igende gute burya ndabasengera maze kubasengera ndavuga ati Imana n'ukuri urazi zino mvugo zaheze kuva profeti n'ukuri bikore amajambo yatuye ko ni uyazi n'ukuri Uwiteka yabiheze icyubahiro mu yize arafungura mugabo wagira kabiri nawe kandi ikintu nabito yashiraho ico ndabishima Imana uko biri kose n'ukuri ntashe umufasha wanjye ariko aramfasha n'ukuri kwihema Imana yaravuze ko kuva gatandatu ngiye kukurwanirira nuko nzokurwanirira kose nimba ndabahagaritse ntase kuronka akazi n'ukuri ndarira Imana aravuga ati ubundi bwobe hari ikigaba Mana n'ukuri no kumurwanira kandi ubukure muri kajya kari ariyo n'ukuri yasubira inyuma nkamwibutsa ati n'ukuri uraza amajambo profeti apatuyeko abakozi b'Imana bapatuyeko nkageza bindi ubabwe maze n'ukuri uremeye urabivuye n'ukuri